when couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. Kawai kita samla kebadan gumbak khandai senam egarta kala ujor ke ejahar persya ya uraju barwa mula jerong keti batmu bane be ijat yaka ha jaka kilan met kebadan hathana road. Kani kesamla habe kedan bekinong patai kubor kletho bahak shpotrik urempang arajar arpulai ha kapor kumbasau beje e janmiat kat bagadang ile akai ha ka muscle blaster gym. Uraju ubalong trai jongan ga gym ulapen bor kani kesamla banta pniang ga met jung. Kani kesamla kletho bau raju ulaong bau kelan pniang ya kemet joka hendrei ha keba kala kentaj bancak kelan pniang. Kum tau raju ulapen tia ajobor ban kelan pniang ya ka bat banjrong ketia ka. Kani kesamla kalaong bau raju barwa ujumlin manle kini kami ki weiru ki kentai ndai ki babun ki tiang ban kran ai ne wat ban penpau perthai. Kani kesamla rengkat bat ki bahayang bahasam joka kila kerpat di bor jongkaan bakin shim khalem ki jing ujor ejahar bat ban penchita minu briau kat kum ki kendon an. Ki pulet kila kemno yu raju hakish potrik urempang arajar arpulai. Hadian bakile opdiang ya kejing ujor nagani ka briau. Bat menta udang dan hapadeng kejing tokit. Halor kini kejing jana kaliang ka KSU Shillong Mingi Circle kalalek kang tala no shwa ya ka muscle blaster gym kabala long try do raju barwa ubala sya keno bula jrong keti ya kini kathai samla. Ana fitre nam tre ana banne oiling tengok em so please would you let mo kumne ulali biang syakam pala dia tengok orang kata ka bateri bat nga ka bakren kerteng priangka ong ba peng ba usap kuren kantanit mo nga ngamla ara bateri ani nga da pi no ban si hapi no temakai ko ana ong ba yu ban em sha da ban kata uju sha da ban kata kam ban pidi kan thi di ban so thong ong no hadin pat upan wan biang na kata ka kamra ladi uang ka priangka na khinyo sejrong dong kam shu ma fi namar udon hotel do ka to ka ju ka gym junga de ka kalali na sejrong masle makasong utte ka to ka poin judan badon ta mana mana hajim ka dan tang ka wi ka bi ka temben ka turu ba ju banai ida te ukhot ke yang kamra dia ngaru ngalit namar ba don hipar ba ushi pansha mo yang atang ada mu pansha kan masih bukrut chai mdo te ngalit ken hadin to ko pori u ana ba bansi ngap shul jubor ya fi tengok poli ti ngong mami pe uni upre ulale kumne mo ti mami wa hana filatun shay mentang ngong mentateng adana ni ajan gomen girls hadin antu imas for mami uwan adin lawan adin uwan da kaskuti uwan follow yang ngong ana ba isngabhani ngong em so please would you let kane hadin ngamare be mami to kapori sami to na gym I ben shoy mabli ba follow ya to te mo upar ushutan burbut ka scooty nanto umaren on nanto kali ka mo kerteng raju barwa masenja kum to hadin sting kentai e burbut ni shat sadar thana to phone nga om hana ba mabli udi parlok bat nga mo nakadaw jung uwi ha ka to ka gym ngali namar ba mo uru support ba nga takadaw nga nakadaw ju uwi nga dito ka gym min last year so nga join kani ka gym te long laisaw banay phun pa umlong pantini ko balong pa takadaw nga matras mo nga mabdi bang nga lawan na bar tengo nga option nga sa dalawan na bar nga dala don kam na bar nga sawan biang kani ka gym takadaw nga join biang pan mentaus nem tamba pa sa jago mi pat kani ka gym ka gateng muscle master gym Klik lah, kan ni udah.
layo kem udang don haji li tang ba kini ki bhaying jong u kato kalok ka phone si phone ing kap penjubo ring imo ba ning ya compromise no tang ba ngam ko pan compromise na marba kani kamdi tang ka basisin ka jai tang yang amo bun sin la ju jai kiwi kan the tang ba kim yami da tang mga imanta pa di mami ngam ko ba kani kan cha sak ma to ikiwi kan the Nakaleng jungi ka sanghi kum ka khasi student union ngiwan nak negi jaka ya ka negi jaka ngiwan ru bengin wan ban khang talai ka nega gym ko ba peniat utau Raju Biswa bala le ikam ba nakaleng jungi kum ka sanghi nginum pediang le le ru em marlu ale ya kam ko ba mla pediang hi mo da nakaleng jungi ka sanghi param jor hiru unu breu ban ya kena jaka hi wan ras ni ngin khang sisendon nak ling jing jaseng mat kena jaka ka bangiang manta ka de kena jaka ka ba utau Raju Barwa utan ni tai kin thei khasi hagan ka private room ka jong i te kumba philaya i lut hi hang ne bai don lang te daleleru ngino pedeng hiru kumini jaka ba khot i tai kin thei ban wan ban ai ta gi jing train ka jong i kumba ong hai tai kin thei te nakaling jungi kaseng kade katahi ngi peramjur bat dalilero ngi pedeng hiru ya kum kini gijat kam bat inang yai budin susu nang nam takas ngihi nang nesa khamat terter bai de bakane kam